paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang! Marikwanang! Na, apay ngay, kaslaawan mangmangag na. Ay, pukaw man ipigpig sa... Marikwanang! Gumatangak man! Nay, si kamagayam day tamari tuyang. Nabayag ka ditan? Ay, itay pailaeng. Anya ngamin ayat ti aramidam. Agsalsala ka mo dita sangwanan ti silpon mo. Naka-short pan. Naka-sports bra ka laang. Agtik-tik to kak, mare. Daytoy na, buyaam ti video. Daytoy. Ha? Ay! Anya ngay asala day tamaray. Ay na, una yan. Nagsiksika mo't una yan, itiday ta video. Wen, mare. Masapul a sexy tapno ado ti agreact umado ti followers ko iti TikTok. Kasta ka day maray. Wen, technique day ka, mare. No kaya't mo agad i-search mo lang tinagan ko iti TikTok tapno mabuyam amin nagiti videos ko yan. Makitan to maray. Awan mo load ka. Into nagload ka I-download mo nga umuna ti TikTok app. Tapno mabuyam dagiti video nga in-upload ko. Di mo liplipatan ti agreak kan ag-comment. I-follow naktumot tayo. Marikwanang, gumatangak man iti kape kan asukar. Mabitlaang, tayalaang ka, maribanang. Na. Apay ngay akas tatiin suot mo, mare. Naka-mini skirt kan naka-sports bra ka mat. Bagbagay ko malaan, maray. Wan magkit di amare. Kas kala teenager. Kastoy nga minti uso nga outfit iti TikTok ita. No kasta, ag-tik-tiktok ka, maray. Yes, maray. No kaya't mo abuyaan nagiti videos kaw. I-download mo lang ti TikTok app. Kalpasan na, i-search mo tinagan ko. Makita mo amin ti videos ko iyay. Di mo liplipatan ta ag-react ag-comment kan mangi-follow kanya. Masapul ka ding na ad-download, mare. Kuwan maray. No kaya't mo agaramid ka iti account mo ta isuro ka no kasano tag-TikTok. Ang mga no agungat ni Inteng. Samay sa. Ay, saan ko abagay ti mini skirt kan sports bra. Mabalin mga sekreto. Mayatag TikTok. Sumikat ka. More skin, more followers and reacts, maray. Makitan to, Ay, at gayam tay kapi ka nasukar agat-gatang, maray. Ay, agyaman ak, maray. Ay, saan akong agbayad? Taur-urayan nak ni Inteng ijabalay. Ilistab pailaan. Apay akas tati kawits mau kagawad. Kastoy matiuso itakwarag. Nagalas. Kano bagay ko, kano ko nadagiti TikTok viewers ko. TikTok? Well, No kasta. Agsuot kayo laang iti revealing abadaw. Tapno umadaw ti followers yaw. tas lakas jayan No kaya't mabuyaan nagiti content ko. I-download mo lang ti TikTok app. Kalpasan na, i-search mo tinagan ko. Di mo liplipatan ti ag-react, ag-comment kan i-follow naktumot tayo. Aywan, anyat gagaram. Ay, umayak bang gumatang iti soft drink. Di basit laang. Day talaan. Kan may sabal ko ta tinapay. Day talaang. Ay. Anya ti buy-buyaam di ta cellphone mo, tuyang. Nagluto ka kiday. Buy-buyaag man dagiti TikTok videos ni Marikwanang. Makapakatawa nga raw tanay kaslagraraman. Anya day ta TikTok,
Umasidag ka ngamin ate, pabuyak kan ka na gito'y video na. Ay, nabitlaan tayo puti sound na. Ha? Nagsakit ngamin tilapayag. Sige, atoy kita. Yay! Na, Una yun data video. anya, sexy ka din ni Marie Kwanang. Naka-miniskirt ka naka-sports bra laeng ni Marikwanang. Kita, naglaing agsala. Saan ka day? Mabalin mo't nyagsala nga ore nakapantalon ka naka-t-shirt ko ma. Di ko na nangamin kanya. More is kind, more followers ka no. No kasta, aramid na laeng data tapno sumikat kan umaduti fans na. Kaslakas jayan Ay nalipatan ng samutan akagawad dito'y barangay tayaw. Ay kasaritam tuman data ako marim tuyang. Ay nagalas na aramidan na. Ang nadalagag ko apag sa saritaan dakwaraw kung dagiti tanod na ama ipapan ka ni kagawad ko na. Agkakatawad na pa. Ay kat dinamag mo kumaida Mabainak. Ang mga no ibagada at muso Isu asikat ipagdamaga. Ay, jakmat amo no anya. Kasla. TikTok. Kung kunadan sa. Ang mga no jay TikTok video ni Marie Kwanang. Ano dahi ta TikTok? Aya. Ay, narigat nga i-explain inteng. Umasidag kalangan kanyak, tabuyaam amis mo. At to'y ti cellphone ko. Silpot. Aha. Ne. Dayta. Anya nga dagita a video? Nakasurpan kan. Yay! Naka-expose bramot ni kagawad ko nang agsasala. Yay! Wen nga rod. Sumut laeng. Ay, kasta ti aramidan ni Marie Kwanang. Ay, saan lagayam amay maysa? Adugayam ti inpos na a video na. Nagalas Ay, saan na siya ti pangibagaam iti dayta inteng? Ni Ni Marie Kwanang ti pangibagaam. Ay, oo na yun, Chip. Makapakatawa mato'y video ni Kagawad Kwanang. Ay, Mas dawak nga ron jipaut. Tanabailan na pailang ti agsala iti kakasta-asala. ay na. Kat no naglaka ti kasta, Chip. Ha? Mabitlaang, tapabuyaan ka. Nay, timakdar ka matan jipaut. Chip, Ah, mangipatukar ka iti TikTok music, tagsalaak. sige. Anya ti kayat mau. Jay fast, when no jay slow. Oray anya ditan, Chip. Sige, dahito iti kayat ka. Oh, Alang arudan, patukar mo, tagsalaak. oh. Aha, Ah, Kastoy, Chip. Kita ama. Kabaalak mat ati agsala. Oh. Nay. Apay nga inidip mo ti music, Chip. Kita ang agsalsalaak. isardang mo ti agsala. Nagalas ang buyaan. Ay. Anya nga iti makunam, Chip. 10% lang mo ta sala. 90% apopugay. Uy, sobra ka mo, Chip. Pudno mati ko na kaji paut. Kat si Kangay. Kabaalam ka diti agsala, Chip. Kabala ka. Ngamjak kahit nga ipakita. Tama nga numakita nak ni Anggang kat ungtan naktukit day. Oh, kunam lang day ta, Chip. Ngamti kinapudno na. Di mo kabaalan ti agsala. Nakitak di inarami jo ni kwarog di tasangwanan ti barangay ha. Jipa. No kasta. Nabuya yu amin, Kapitan? Nagling ka magayam agsala. Saan mo't, Kapitan? Impadas ko laeng. Kitno kas kala expert. Katno ko na ni Chip Kwarog. 10% sala, kun 90% papogi laeng. Na, imbaga na kan kadeta. Yun, Kapitan. Ay, Diyos ko.
Apay ngay nga agkatawa kayo, Kapitan. Mamati ka ni Kwarog Jipo. Tapod no ti ibagbagana. Ni Kapitan Mat. Katno kunayo itay, nalaingak nga agsala. Ita, ibabawi yaw. Nay, apay ngay aseryoso kayo matan, Kapitan. Katno agkat-katawa kayo wala ang itay. Ay, seryoso ako na. Sardengan nyo dahi ta TikTok. Dahi tanton, ti pakaibabay na niya. Mayat TikTok. Angam ko ma. Jay education ti ipusyo. Tapno ada maadal dagiti viewers. Ay, nasaya tanda ka dito'y paraangan niya, Umaray. Umayak lamakiin ni istorya. Ay, wen Maray. Agtugaw ka dita pagtugawan, akawayan. Ay, wan Maray. Ahap. Ay, wan gayam. Nakitam ka di jay videos ni Marikwanang iti-tiktok? May salaeng ti binuya. Ay, sus! Binuyam ko maamin Ay, kasano ko mabuyaag. Katjak mo't magustuhan ti araramidan ni Marikwanang. Di mo magustuhan? Kat nagsalalaang mag. Ay, saan mo't ada kas ti agsala? Ang ag-t-shirt kan agpantalon ko maa. Ta saan mo't amasapon naka miniskirt ka nga agsala. Sa bagay, tadamot dagiti dancers. Nga uray saan daan naka-underwear. Iti sangwanan ti kamera. Kat sikat dala tamag. Husto ka, Marituyang. Ang depende iti agbuya dayta. No siya akot jak kayat abuyaan ti kakasta. Ngam ni Marikwanang, okay lang nga ipakita na ti legs na kadagiti viewers na. Tinapatag, ado ti reacts, views kan followers na. Ay na, imbag ko manusan na bakbakutan na. Kunak ilano po no ako mare ti pangibilbilangan nyo kanyak. Saan mo't gayam? Ay, Marikwanang, adda ka dito'y paraangan da Maribanang. Wine! Kat nangag ko amin ngayong bagbagayaw. Kat katawaan dakpay gayam. Manipod ita! Saan kayo na kumaray? Aglilinipat tayon! Ay, busan ti asin, tuyang. Mapan ka man umutang iti Teresina ni Marikwanang. Ay na, saan mo anam namaan na pautangan nak ni Marikwanang? Apay ngay. Kagura nak nga road. Si kalatan ti mapan umutang. Apay kagura na ka. Adamanan kalukwan nga naramid mo. Kinatkatawaan mi ngamin kin ni Maribanang dagiti TikTok videos na. Ay, unay kayon, tuyang. Kasanon nga may nasingirin ti utang ta. Ay kat bayadan tan Awan nga rod pangalaan ta iti pagbayad ta, tuyang. Apay ngamin na pakibibiyangan nyo ni Marikwanang. Di ulat ta baybayan day ta parang tik-tiktok na. Pakaragsakan na nga raw. Wunan, siya kung tinagbiddaw. Mala, inka umutang iti asin ken kuana. Ay, mapanaklangan iti sabali at Teresina. Mala nga raw, mapan ka. Basta siguradwam nga da isang pet mo nga asin. Awan mo't ti makita a video ijay TikTok mo, Maray. win nga raw. Dinilit mo ka di, Maray? Wen, indilit kon ko kumare. Kababain gayam ti inaramid ko. Pasensya kayon Kwa, Marikwanang. Da kami tirumbang nga agkid daw iti pamakawan mo. Takinat katawaan da ka. Ay, pakawanan na ka, Maray. Uray siyak, Maray. Sapay kumata mapakawan nakmut. Agyaman akit di takinat katawaan dak. Ngamen, ijay amiris ko asaan gayam anasaya at tinaramid ko. Ama pan agsalsala, naka-short pan kan naka-sports bra, iti sangwanan ti kamera. Tapno umadula ang ti followers ko. Mala, saan mo na panunutin day Maray? Pinapatag, insarting mo. Ay, agpamerienda ka nga roda na.
Anya ti kayat yu meriendaan ta ilibre kaya. Ay, dayta. Ay, uraan niya ditan, Mare. No anya ti kayat mo nga ipamerienda, isulatan. Sige, tay kaimasan nga ron at tinapay. Ang merienda tayaw. Ay nanakwanang. Sana dakas ti ag TikTok. No lang kat may parbang ti isuot mo akawas. Ala sigay. Dito ang tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Baglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Nay, Maritoyan. Si kamot gayam day ta nakadaster iti nalabaga ang masabat ko. Di ka na ilasin Waun maray siya. Sino nga tinangtad di tadaster mo, Mare? Ay, kabarbaron samat. Nagpintas adaster Hey, ginatang ko day to'y maray. Talo akas to'y ti ginatang ko. Blow, red, can yellow. Oh, ginatag mo? Ada kwartam aya? Kakaiso na anak kaapit kami itinatang na. At damot basit kawadwadan na. Isagim matang ako na. Kat, inggatang maun iti daster mo? Adi mo kat idulin ko ma? Tapno ada igatang mo iti bagasyon to? Tadi kan tumanon sumanursor nga agkid daw iti bagas kadag iti kakaarubam. Ha? Ay, Maritoyang, no kat ada kwartam, gastos ka gastos. Ako namlan saan ang maibos ti kwartam. Naglaing ka nga agpasikat. Ang gaminton maibusan ka, da kami mutla akakaarubam ti pagtarayam. Akasla ka nakakaasi unay no umay kaagkid daw iti bagas. Ha? Ala, inakon kat mapankamutan iti papanam. Ay, nagadukit din apasikat aya. Ay, Na. Apayakas jay ti panagsasao ni Maribanang. Ay, jak amaw numasairak iti imbaga na wano saan. Sa bagay, husto mo't kitda iti imbaga na. Iso nga, okay lang. Okay na okay. Hindi ako nasaktan. Ay, masurunak iti day di Maritoyang. Day talaag paspasikat ti amuna. Agasem, kabarbarukat kanon tay daster na. Nakachambada kano iti naapit danateng. Iso nga adda kano kawadwadan ti kwartada. Ay. Mayat sarong karakman nga ron ni Pare Badang. Sa barang painuman na. Anya? Ay na, inteng. Kasla ka agbibisain. Man ano nga? Saan ka amap mapan ijay balayda? Na. Taamangan no ibaga ni Maritoyang nga agbibisin ka. Ay mapanak. Agpalibre iti arak ni Pare Badang. Bagman ta nakalako kayon iti apit yo, pare. Ay katuan pare. Ay, paraman ka man, pare. Iso ka di nga may ka dito'y balay may taagkikil ka. Ay, uy. Ay, nadamay ko nga doon ti kwartam ita. Ay, di umayak rumaman. Anya nga tiraman ng pare. Kilaban nga inapoy ate at daditaw. Kaya't mau. Ay, si kamit. Arak Uray tumimtim talat arak.
Sorry, pare. Ngamen, awan kwarta nga igamak. At amin kinituyang kao. Apay ngay, rumbang asikat ti mangigam Amangan ngamin no masulisog at ngagbartak. No adda kwarta nga igamak, pare. Alang ano din, para mananakon iti apit mo. Adamot kidiarak ko dita, ah. Saan pa analukatan? Iso, sige. Patimtiman ka, pare. Kan agpulutan ta itinatuno apaltat. Wow, naging masin. Wala, pare. Saan ta alapsan ti arak, pare, ah? Jak kayat ti mabartay. Win! Timtiman tala ang tiduldulin mo. Saan tagag bartawik pare? Marikuanang, agbayad akon iti utang kaw. Amok asang ribo ti utang kaw. Bayad akon. Agtaw. Nasayaat nga rod no kasta. Tay supay nga inayon ko apag purchase. Wen, maray. Imbag man, tadagayam kwartam ita. Wen tanagapit kami iti nateng may. Kat nakatsamba kami mo't iti na nga to apresyo. Aya. Iso nga addamanen aramaten may nga agmula. Wen Hay! Na! Nagatidog mo daytasan na ay mom. Nagatidog mo nga hi daytan maray. Hay! Ni kaulitan na. No ko mga mintabak nang kami kinibadong kaw. Di saan kami nga agbambanog nga agmula-mula itinatnatang. Ay! Tinas ka nadala ta pagtaudan ti kwarta, maray. Kat aggagat kayo latang agmulay tinateng. Taday talaka nga rod ti pagtataudan ti kwartayo. Wan nga rod maray. Kandi ka gastos-agastos. Nang runa no saan mo nga importante. Tapno saan anala ka maibus ti kwartayo. Wan maray. Thanks iti dayta nga imbagam. Ay gayam. Ingka ka di makimi sa inton bigat. Domingo ka inton bigat. Wen, kanayon mo ta makimisa akit. Sige nga road maray. Agkita tantulatan ijay simbaan. Nagtarkanda ta ba daw? Nagmayat tabis ngay mau. Ay katwa na ako, arog. Papanam ngay. Income makimisa kinituyang kao. Iso nga orayan tabiitan nituyang kao. Taglogan kami dita tricycle mau. Uray arkilalatan. Tapno idanon na kami aging kay simbaan. Kwarog. Ket sige Yahaw! Badawng umayakaon! Yay! Naa! Nagpintas mo't tanday tabistidam tuyang. Sakit kundi high heel ka pa. Daytoy bistida. Ginatang ko daytoy idin. Jaklain susuot. Italaeng. Wanya, aglugan kaya wano agistorya kayo pa. Ay, umay kan tuyang. Aglugan dan. Wan badawng! Oh, kita Marikwana. Kita Asino ayatit? Ha? Nigayang marituyang tito daw. Nagsiksi. Ay, bakbakatan. Kunamlan balasang. Kundi hay hilpay. Bayam lata, amare. Ang bagay na mutisuot na. Jay bestida na. Itala ang amakitak nga insuot na. Kabarbaruman nga tan. Agad anya kumano ka barbaraw. Ay namaray, kaslaawan karbangan na nga agsuot itinapintas a bestida. Agraraman kiti Apay aya ka surun mo launay ni Marituyang. No kasta makita makabarbaro tibado na. Anya ka diday ta? Apal? Ay, sa anak nga umapal, maray. Nakadgalaw nga apal day ta, maray. Tasika, awan kawus mo akabarbaro. Ay, sana balay, tanagpipintas, dagiti kawus ko. Ta sa anak ngamin akas ken kuana, agatang-agatang, ako namlan baknag. Nalaki din, maray.
Umunagtan dita simbaan tanay mangrugin ti misa. Sige, Maray. Dito akong nagtugaw. Makimisak mag. Tadak mo't la dito yung simbaan. Ha? Uncle! Si kagayam day takabay ka! Napigsa ti saon. Simbaan day to'y. Ha? Ay, mun kaya man niya. Nalipatang matay. Kita malyawan dagiti tao dito. Mangibabain ka. Nakigtutak kami na nakakita kan ka. Huwag kayam. Nakita mo dito arwar niyan tayo. Saan mo tanggal? Umunagdan to na. Makinisa mo't datatabadong ka na natuyang. Inarkilada ti tricycle ka. Mayat ah. Hala, aguli makanta kararaka. Kabayatan adipay ng rugi ti misa. Humanang kang. Ikararag ko bumaknang ako ma. Sana kasta. Ha? Ti kararag mo. Kahit agnanayon, ti salunat mo. Ay, unang kang. Day tangar ti kararag ka. Ilibre ka ita dito restaurant, Maribanang. Kat urayan talatan ti in-order ta. Ay, agyaman ak, Maray. Medyo class da ito a restaurant, Wen Maray. Okay lang. Sana balit maminsan laang may... Sana nasimurot da kwarog kan kapitan. Tada ka no papananda atwa. Adda nangawis ka da kwada agayam ni kwarog. Wen nga rod. Sige lata. Ay, huwag gaya Maray. Naawatam ti mensahe itay jepadi anang misa. Wen, Maray. Maipapan iti apal. Wen nga rod. Saan ka no anasaya at tidakes nga apal? Wen, mate. Iso nga ita, di mo napapalan ni Marituyan. Tadakes nga apal tadaken ka. Ha? Wen, Maray. Dakes nga apal tadaken ka. Ngamen, nakamisuot kun maditirik nam no kasta makitam ni Marituyang anak kabistida iti napintas. Ha? Di ka gumurgura kanyak Maray. Nakastay mensahe itay ni Apo Paday. Nasaysaya at tay nabanayad apa nagtugnar. Ngam tinalimod apa nangipatag. Tugngaren na? Wen, Maray. Gaputadyak kayat tikasta. Ngamen, awan tinasaya at nga ipainakan ka tikasta arik nam kan ni Marituyang. Akasurun mo launay no kasta makita pa napintas ti kawis na. Ha? Kat nujak mo't ibaga na ito'y. Ang mga no di ka makaamires. Kat agtultuloy ti dakas nga apal mo kang kwana. Intun kwan, day tantipuon ti apayaw. Agkukumari tayo, Mare. Iso arumbang agpipinatag tayo. Ulitag, Mare, Di ka gumurgura kanyak, no tinubngar ka. Nga mainsan na nasaya at tikasta. Kuna nga ron itay-tay pa di iti mensahe na arumbang agiin nayat tayo. Ha? Ato yan ti order niyo, madam. Ay, thank you. Toy. Ala, mangantan Maribanang. Naimas na ito in order ta. Ay na, thank you, Lord. Nagadumat kayam ti bado tato yang. Nagadumat ti nakadulin dit ha. Wen, badong. Iso nga oray saan tan agumatgatang itibado ta. Ay katuwan na Sapay gimatangak iti last week iti talo adaster kaw. Isupay anakang kangagak kin ni Maribanang iti makapasair asaw. Anya ayati ko na. Gastosak kano agastos. Ngam no awan kwartak. Agdadawatak iti taraon kadagiti kaaruba. Ha? Iso nga ita, liklika kung ti aggastos itinuan niya laditan. Nubado ti pagsasaritaan, nagado ti bado ta. Nakadulin amin, iso nga irwar ko amin ng taaramaten ta. Ay katuwan Oh, kita manday abistida ba daw? Napintas pa ilaang. Ay wan, napintas pala ang aday ta. Agat buot. Ang kalabaan, tapno nabanglong o siya rin ta. Wan ba daw?
Sino jay magmag nang agturong iji balay daang kalintay jay paut? Kat no ni Nana Banang. Ha? Niyanti banang day jay? Kasla balasang may? Di mapantay jay balay da, takitaan tano isaw. Ay, sige man. Ang nusan nga isaw. Kat malasang. Armaklaan na. Ay, kat wala, Chip. Sige, surutin tang araw jay babae. Ang, Chip, kasanon ti pa nagkamal tayo jay karayan. Surutin ta pa jay babae. Sige. Ha? Oh, kunak tumot, Chip. Oh, Yay. apay. Apay anak laat ka nakakita kanya, kwarog. Kung nakano balasang. Si kamot gaya mantay. Ha? Kunam no balasa nga. Una, sa nagpintas day ta bistidam. Sakit nakatalikod ka. Iso ako nakno sa nga iliyaw. Si kamot gaya mantay. Aya. Nagkapamaya, takas tati suot mao. Mapanak ko mga ron ije balay damari to yang. Ngam adda nalipatak. Iso anak subliak. Kahit kas tati kaos mao. Akas lamapan ka makimisa. Wano agatindar iti social gathering. When manipod ita, agbado akon iti nagpipintas. Isuot ko amin ang abado ka nagpipintas. Nga uray pa'y adda aklaang dito'y balay. Una, takaanon to pa'y nga ibado yung dagita. Inton di kayon ton makabailamag na. When nga raod. Mala, yung kamay, antay. Anti abalasang. Yung kami agkamali di karayan. Bareng adda makamalan mi ita. Sige, kwarog. Ingkayaw, tainak pa'y alaan tay nalipatak. Tainak man ije balay damari tuyan. Na, asino ti sumungan? Nagpintas ti kulor ti bestida na. Maris light blue asabong-sabungan. Ne, bagay na Chiksamot ni badung ko da ita. Maritoyan! Ha? Maribanang? Well, Shak. Ha? Kaskala nakakita iti alalya. Apay, saan ko ka di abagay da ito'y bestida? Ay, saan man maray? Bagay na bagay. Kunakit di ano asino itayin? Tadi ka na ilasing. Kunakit di ano chicks ni badungkaw amang sarong karken kwa na. Si kamo gaya maray. Ay na, nagsiksikan maray. Bagay mo tabistidam. Thank you. Maray, di ka di pa unugan? Ay, wun gaya, malaumay ka. Tamang isagana ak iti meriendata. Sige maray, sumrot ta. Sige laang maray. Uminom ta iti mango juice, a paborito ni Fatima. Anya, asinaw a Fatima? Jay ngay inay aywanak iday nga anak ni Don Solomon na baknang. Aya. Wan, ayun kaya maray. Ay niya ti maipay ko ka. Ay na, malagi mo ni Fatima maray. Kabusbusis mo ka. Well, malakip ka. Kwa, maray. Umayak agkid daw iti sorey. Gapo iti panagsasaokan ka. Sorry Ay, dayjay ka day. Ay na, okay lang dayjay maray. Anong pudno amay nga imbagham. Iso apinam panunot ko maet. Kat husto ka maray. Iso nga ita, agtip-tipidak launa yun. Kas kumaitibadaw. Saan ako nagumatang? Tanagadugayam tibado mi anak kadulain. Kasta? Wen maray, ket nagpipintas da pay mo't.
Kun nalagdadapay laeng. Ay, uray siya, Mare. Saan akong agumatang itibadok? Gaputa adumat tibado mi kan ni Inteng. Kas iti daytoy asuot ko a bestida. Bestidak pay la idi daytoy. Angam jak la maisuso. Italaan. Ay, inapapalan kalakit din na nagpipintas tibadong. Angam nalipatak nga adugayam tibadok ang nagpipintas. Kasta talaga, Maray. Marito yan. Awan ka dit sakit na kamukanyak. Awan, Maray. Ay, agyamanak Kansuri manen. Tainapalan ka. Gaputa makita ka nagpipintas, dagiti kawis mo. Gapu iti dayta. No anya laditan ti insawsawang ko iti liklikudam. Ay na, Maray. Di mon panunutin dayta. Basta ita. Friend ta na. Wen, Maray. Kat agyamanak, tapinakawanak. Wen, Maray. Agpipin nakawan tayo nga rod ka, no? Kuna ni Apo paday. Iti kasta, pakawanin mo't ni Apo Diyos, dagiti nagbasbasulan tayaw. Ay, wen, Maray. Iso nga ita, surutin tayaw, tinalintag adalan. Wen, Maray. Dalan, kinapudnaw, ken biyahe. Wen, Maray. Pista na! Pistan, Maray. Ay na, nanabanang. Nasaya at mat, tasika amis mo tinapan nakikapya, kininana toyang. Ket laglagi pam, at idakas nga apal, itunda na ka, iti ad-ad na apagbasulang. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangal. Kapitan Inteng. Rabihin, Inteng. Mapan kayo ka di agronday, ta? Wendong. Rumbang akas tatap na awan matakawan aka baranggayan. Ay, nasaya at mat nga ron no kasta. Kunakman no dagasin na ka ni Kwarog ita. Isumati kunak. Ang rabihin katawan pa lang. Siyak man lang ang mapan mang dagaskan ko na. Isaram to dagiti ruangan dito'y balay, ta mapanakon, Wen, di ka agdanag. Sige, agan-anad kayo iti panagrondayaw. Kwarog! Where are you? Mabait lang ang gal. Urayin ka tadagasin na kay balay. Ah? Angam di ka na uray. Isuad siya kung timang dagaskin ka. Angam, naka-jacket ka, naka-midyas, naka-padyama ka pa'y. Maturog ka sa matin, kan mapantay pa agronda. Anya nga tatibag ka. Masadutak pa yung agronda ita. Uy, di ka man tagsaon. Uno, agsakit ka? Wanang gal. Nagsakit yung ulaw, kantintiro abagbagay. Sige ka rin. Ginana ka pa'y, tadagitilangan da duma at tanaw, ti ayabak. Wan manang gal. Pasensya ka yaon. Talaga maditiriknak. Sige, ginanakan tayo nakon. Bye-bye. Yes. Maturog akit na. Makapuyat ya grunda. Bayak dangkal. Kabailan daday jay. Nagmayat gayam tiag pambar. Badaw, agdanadlaw mo no dalimabas at anod ang nagrunda.
Awan pa'y, Mike. Apay ka day. Kas laman nun arabi nga awan limablabas anagronda. Nadada. Di mo la siguro madlaw Ang... Na, apay nga rod nga agisem ka. Ngamin, sana sumursurot ni Kwaraw iti panagrondada. Di na tungtong palan ni Uncle na. Anya, nay, apay nga Sigud mat anagagat ni Kwaraw. Isaw, timang idada ulo kadagiti pada na atanaw. Idi day ta. Ngam ita, saanin? Oho, imposible mat daytan ba daw? Mamati ka kanya, tuyang. Panagnagak day ta. Gumatangak man iti asin kagawad ko anang. Manuti balor na. Jay agbalor iti 10 pesos kagawad. Adtoy. Agyaman na kagawad. At matibayad ko. Nagyaman nak. Ay gayam, kumusta ni Kwaraw? Nasaya at matlanta. Apay ka di kagawad. Nasao ngamin ni Kapitan ama sakit kanaw. Anya ang masakit. Katno kadwami ang naginom kan ni tatabadong idirabi Anya? Nukasta, nagpambarlaang ni Kwaraw ka ni Kapitan? Ha? Ay, awan amok iti dayta kagawad. Isuntulaang ti pagdamagan yaw. Sige, mapanak pa iglotaw. Nagagaawan ni Kwarog dito paradaan da. Talagang sa masakit. Papananyaw, Kapitan. Aglugan kayo kadi. Eh, Kapilan ti tricycle ko. un man, mapanak ije ili. Sige nga rod, Kapitan. Tasya akong ti mangitulod kada kayo. Ay, un gayam, apay nga awan ni Kwarog. Masakit pa'y langat Ay, jak amo, Kapitan. Ingkan tulaangan sarungkaran. Bala, mapaan ko kitaan inton malam. Ang mga nagsakit pa lang. Si kamatidim magas dito'y balay, Jipaw. Apay, awan man na ni Kwarog. Ada, Kapitan. Ngamadayang bilin na, nga ibagak kano kada kayo. Anya day ta. Imbaon nak, tapno umay ko ibagakan ka, ada kami latan ti agrunda. Agina na kayo kanumat. Anya, kabarbaro man ita nga ibaga ni Kwarog ti kasta. Ay, nanakam at talaga ti ka nakak. Ay, sige man. Tani, sanak pala sumurot ita. Mariknak ti banog ko. Kan puyat. Sige nga rod, Kapitan. Ing kami agrundan. Alaga rod. Agandan kayo. Dito itayon balay ka, waging katagsapa, tataba daw. Jeep out, kanda dumabay ang kakadwak atanaw. Uy, Kwaraw. Nagmayanti kastaw, isan ka day. Ewan nga rod, tataba daw. Nagmayat ti kastoy abiyag. Sige ka katwa, tagaylat ka. Ewan bayan yung tagronda tawan mat agtatakaw. Untata, awan ti agtatakaw. Na, anya day jayan. Umarakiyak dagiti manok bikin ni Badong ka. Ay sos, anya matang. Ay, napnapanan ngamin ayan ni Badong. Mabutang akmat nga rod amapan mang kita. Ay na, sabay lang kumata saan nga agtatakaw dagita. Di mat ngamin lumabas ang dagiti agrunrunda di tao. Ay, sos madanagan na talaga. Mabit lang, kakapsat. Urayan tayo langan ni Kapitan. Dandanin sumangpot day jay. Ay, awanan dagiti ado amanok may. Inaladamain. Awan na bati nga uray may sa. Ay, ayang namin dagiti tano darumbang nga agronda iti rabi. Ay. Jak masumbatan day tanana. Nila Kapitan ti makasumbat iti day ta. Ay na, awanan
nagitila ko kay Jetersenak. Inibos na kitagtatakaw. Nunap na pa nan kami nagitatanon daya. Apa di na nakita ti panang serak nagitawan ng bain ng tatakaw iti Tersenak. Sana bale, kakabsat. Dandanin ni Kapitan. Agkalma kayo kumalaan. Nasayaan mo ta si Mangput kayon, Kapitan. Anyat mapaspasamak di tayo nagadot ti tatao ti barangay hall. Umay kami ang reklamaw, Kapitan. Natakaw amin amanok may idirabay. Awan mo't ngamin dagiti tanod arumbang kumanagronda. Ay, oray siya, Kapitan. Dandanin na ibos amin dagiti karga ti Tersenak. Inibos na kitagtatakaw. Ay, Kunak mano nagronda dakwarog idirabi. ay na. Kunapa ni pari pa nga sumurot ka dakwarog. Awan, uray may saan nagronda kadakwada idirabay, Kapitan. Saan mo't la nagawid ni Badong Kaw? Ay, Sumit lagayam at didak pinasuraw. Agayam. Jay gayam daramid da. Ay, kagawad ko nag payabam dakwaraw kung dagiti kakadwa na itamit lang. Kayat ko akasarita ida. Juan, Kapitan. Siya akong timapan mangayap ka na kwada. nasaya at nanasangputan ka dito'y balay, Badong. Napanam idirabay, ah. Di ka ka din agong tuyang may love so sweet. Napanak lang iti balay dakwaraw ta nagiinom kami. Kita, di pudno timbagakin ka. Asaanin na dingdinggan ni kwarog ng kilna. Kaputan nagtungpal iti ko nag-asandan ama panagronda. Nya! Ay, alay ko, apa nagtungpa ka kay? Gaputan no di mo kumasinugsugan da kwarog ngaglangan da ngagronda. Saan kumaanatakaw dagiti manok ta? Anay, ikaw, anay! Ustam! Kasiki ka! Hindi ko natakaw dagiti manok ta! Wal! Anay ikaw? Pati jay tersina ni Marikwanang. Anay? Ganda duma kakalugaran tayaw. Natakawan da. Ay. Gaputasan anagronronda dagiti tanaw. Kat basol mo da ito ibadaw. Ha? Inak ibagakin ni Kapitan. Asika tinang sogsog kadagiti tanaw. Tapno agi inom dalaan. Kat sandan nga gronda. Ha? Ay saan atuyang? Ni kwarog mayat mo't nga may napasugsugan. Di, saan ko nabasol? Basolin dagiti tanaw. Ay basta. Ibagakin ni Kapitan. Asika ti pasimuno iti panagiinom dagiti tanod iti rabay. Ha? Di naklapdan badaong. Ha? Ditakan. Ay, tuyang! Di nakipulpulong kiniparinteng! Basol da kwarog no apera takawan tayaw! Kapitan, jakmut mayaban ni Chip Kwarog. Di na kaya tirumwar jay balay na. Ay, kakalugaran! Pasensya kayo na itinapasamak idirabi ay. Yung mga midita. Ay, ang paimbestiga tayo noon niya talaga tinapasamak. Kayan kasaritak dagiti tanod ka. Bayan niyo, takasaritak pa ida. Di ka dadag. Tasaan ko yalang-alang da ito'y anapasamak. Biyaman kami ng kasto, Kapitan. Sige nga raw, nagpagada kami. Sige, Kapitan, nagpagada kami. Agyaman iti pa nakawat yaw. Kapitan! Adaak manon. Masapol ang maamuam day tao. Na, anya dayta. Amuyo kaday? Ani badong ko tinangalukoy kadakwaraw? Tapno sa andang agronda? Katno ko na tumulong agronda. Saan? Inawis na dakwarog nga aginumlaangon, imbes nga agronda kuma. Kat gapo iti sa anda pa nagronda. Adaw ti padak anatakawan. Iso ajak kanunungan ti madi nga aramid ni Badungkaw. Agyaman no kasta maray. Kasaritak ni pare badong itamit laang. Umay kayo laangan ije balay, Kapitan. Ta sigurado adi na kayat ti umay dito'y barangay haul. Gapo tamabutal. Nay, awan mo't nga agpayson ti karga Twitter sena, Marikwanang. Ay unay mo't dagijay nga agtatakaw. Ay, huwag nga ron, Mare.
Dandani inipus da amin. Ultimo kindi anabate, awanan. Ay, kaasi kamot, Mare. Agam sapay la kuma, ta saan ton ama ulit. Sapay la kumaa. Nagbalin mo't nga minan nasadot dagiti tanod. Ay, saan mo't siguro itan? Nagnakemot nga tandagiti tanod. Gaputa inong tan ni inteng ida. Makaungat at talaga. Sampay nga roda na kayat ni Kuarog ti Romariti balay na. Mabutang kanyangkal na. No, apay mo't nga men, nagtungpal ka ni Pari Badong. Anya ngay ita. Ay, nala, anya nga rod ngay. Tinapatag. Sandan ton nga ulitan ti kasjay ngay naramid da. Umaba ka di tapuon tinyog, paray. Kaya't ka makasarita. Kaya't paray, sigurado ato sa akin na. Adda ang makaungitakan ka no di ka bumaba. Ay na, Kapitan! Pukanong kit din ti puon tinyog no di na kayat ti bumaba. Ha? Di ka kumamit ang kasta ato yang. Di nagpaimot amo nga isakay. Ha? Taknog nakam ka! Song-song ka nga main! Ay bumabakan, paray. Ang mga no, pukanak nga agpaiso na ito puon tinyog. Sige man langan. Pare, pang-asim ka di Diyak in kagarat yamin. Naglakamot ngamin nga awisan dagiti tanod mo. Nang nangrona kinikwarog. Anya nga itinagana mo itikas dyan nga inaramin mo. Aha. Di si kamit lang tinatakawan. Kunam at tumulong ka. Saan ba? Anya nga ta, no si kati ipatakaw ko kadag itagtatakaw. Ay, isaan pare? Ikarek, jakton ulitin day jay. Agsingsing petakaon. Ay na, tatabadong! Di mo ngamin isungsong dagiti tanod iti inom. Ket sigamat kwarog, aramidam ti pagrabangam kas chief tanod. Adi kakat paisungsong kini tatabadong. Ala sige! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Inteng! Diyak mo't makitkita ni Tata Batang, Angkal. Dahit ako matidamagakan ka. Tawara siya ka, jak makitkita ni Pari Badaw. Agpailibre akpay kumagan kwa na. Kanayon nak ngamin kat nga ilibre, itong galakita kami. Agpada ta? Kanayon kami nga ginom, no kasta nga kita kami. Ha? Ay amo man no apay aditay makitkita ni Pari Badong dito kabildatan. Unang kail. Ay damagam to kan di marito yang. Una, tawanan di mangilibre kanyak. No awanin ni Tata Badong di tawi. Kagawad ko anang. Anyat gatangam, jipaut. Sa anak agumatang. Awan igatang ko. Umay ko kumala ang damagan. No imay dito itirse nam ni Tata Badong. Saan pa'y might? Naudila ang idin libre na kay ti merienda. Ha? Ororayak nga umay. Tauray da kapitan ken kwarog ket padpadaanan da mo ilaang ni Kabadong. Nagadugayam ti iliblibre ni Tata Badong. Ay na, amin at taga-kabildatan. Basta masabat na ilibre na ida. Nasingpat ni Tata Badong. Unangam, di mo rumar di tabalay dan.
Mapanak sa dita balayda ah. Mala, mapangka. Kadamagang mga agpaisaw. Tauray siya ka mas daawak. Nanatuyang, Oh, apa, Jipot? damagak laang kuma. No apay asaan orumrumwar ni Tata Badong. Ay na, masakit ni Tatam Abadong. Anya? Iso ako nakan kwa na, asaan pa'y laarumrumwar. Anya nga iti sakit na. Saan ang makapangan? Day talaang. Adamat basit gurigor na. Ay, amangan mo't no adda virus nan. Diyak nga rudamaw. Ay, narigat pa'y laang ti umasidagkan kwa na. Tamangan no makaakar dyan sakit na. Uray siya, kat nabayagan ajak nakit-kita ni Pari Badong. Ada mangibagbaga nga ada kano virus na. Ay, kat ingkamot bisitaan No nga maakaranak. Kumusta am laang, mat? Na, Ay, sikapay akong pari nati sana mang bisita kan kwa na. naata ibaon nakgayam. Ha, idi napigsapay nga awan sakit na. Kanayon nga agpay libre ka kan kwa na. Ita tamasakit. Pulos, adi mo mapantan-awan. Ay, agore ka. Ay, ayan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Ay, di mo ibaon dyan ka anakam. Na, Sika amis mo timapan. unin! Agibaon kapay iti sa balay. Saan anabara ni Badong Maray? Ngam kuna na ang masakit. Apay ngay. Kuna na asaan laagurigor ti pakakitaan nga agsakit ti may sa tao. Kahit makapangan ka di mo laang. Una takar ni ti manok ti sidana. Napigpigsa pa yun amangan ngam siya. Hindi na saya atap na pumigsan katagimbagan. Ala, yag mo nga rudon tay gatgatangak alaya. Sibuyas kan asin, maray tay nakon. Nala, mabitlaan. Ngam, ay, kwa maray. Awan ngaming kwarta kag. Wen, maawata ka unti kayat mo nga ibaga. Sige, ilistaklat tanday ta ko na magatangem. Maawatak matkit day ta masakit ni Badong Mau. Ay na, agyaman ak maray. Ay kan nayon ang mangarod iti kape kan asukar. Ha? Sana balay? Bayadak tumalaan. Binisitam kaya man ni Kabadong Kapitan. Ay, un ata nabayag ajak nakit-kita. Ay, maikawa akmet nga rod. Tapasaray awan paglakwak. Isu ngamin tinalaing amang ilibre kay. Ay, libre na iti arak idi kay. Oray madag iti daduma. Ilibre na iti merienda. Kanuray siya, ilibre nakmet no daduma. Ay, adan sa kano virus di Pari Badong. Ha? Virus? Ay, may bagan tumatlaeng. Virus laeng mit. Ay, husto nga rod no saan pa larum-rumwar e balayda. Tap na gimbag. Ay, awanin ati mangilibre kanyak. Kat no nagado ti mang damdamag kang kuana, Kapitan. Winiron. Pudno aya, nga adda virus ni Pari Badong, maray. Kasta ti mang mangag ko ngay bagbaga dagiti tao. Ay, kat damagan ta akan ni Marituyang. Ay, huwan amaray. Apag iso ti sumungad. Huwin nga agpaisaw. Nay, ay, nagbasit ti gumatang ni ti Tersenak nawan ni Kabadong amang ilibre. Ay, Marituyang. Nay, apay maray. Ay, damagan mi man kan ka. Nupod no nga adda virus ni Badong mo. Virus? Awan matambok a virus na maray. Agsaksakit ka de? Wen, agsakit ka no ti ulo na. Kan, Day talaang mati ag-agalan na. sada ibaga nga da virus na. Ay na, agsakit lang ti ulo na. Virus adagusan. Manungaminan nga aldawa saan mi anakita. Ay, win nga rod. Minalamot idi nga kita da ka ni Inteng. Kanayon idi nga umay gumatang dito Tersenak. Kinapudno na. Makalako ak gapo kang kuana. Kastaya maray. Wen, Marituyang.
Ket no ilibre na kanu amin at tao dito barangay. Anya? Ni, apay di mo amo day tamaray. Takas lanas daaw ka nakangag. Jak amo day ta, Maray. Mas daw at talaga ni Marituyang taagasamot nga inaldaw nga gilibre. Tunggal agbayad ni Kabadong, sagsa sa nga ribo, ti kwartana. Anya? Ni, Di mo amo day ta, Marituyang? Jak amaw asag sa sangaribo gayam ti baybayad na. di mo kunaan na di mo amo nga dot kwarta ni Kabadong. Saan, Maray? Nay, Na, nangalaan na ngay nga ron itikas jay kaadot kwartana. Ay sigay, mga Maray. Agawid akpay tayo nakagimbis tiga. Apay nga ta, nga dagkarkarasakas ijay kusina. At tansama ta nakastrag nga tatakaw dito'y balay. Tuyang! Sika ka di ta! Wow, siya. Anya tararamidom di taya! Adda birbirukat. Anya tibiribiro ka! Amen. Badaw, agpudno ka man kanya. Anya kumangay ti, pudnokan ka. Mapokpukaw jay kwarta nga idultulin ko ijay cabinet ijay kusina. Anya? Ado day jay a kwarta. Sagsa sa nga ribaw. Awan inalak. Ijay kusina nga indulin ka. Takanayon ko ang mabantayan. Jak amo day tayo bagbagam. Ita, mapugpukawan. Anya di mo amaw. Imbaga dagiti ko kumaray. Akanayon ka kanung agilibre di tarwar sakbay anagsakit ka. Anya? Tunggal agbayad ka kanaw. Sagsa sa nga ribaw tibay bayad mo. Babati kami. Ni Marikwanang amis mo tinagkuna. Jaket patyanan ket kagawad dayjay. Ha? Ay, just kay. Ito yan. Madi man ang tirik na ka. Ing ama diya. Na, Malaminak man ay na. Sikan tumat nga man. Ungit ka nga ungit. anyang nga ron tiyagas ko kan ka. Sumaradan ka na sumanaaw. Day tati agas ka. Magsaw ka pa ilang. Kumaraw to sakit ka. anya nga tangay ti sakit ni Kabadong Maray. Apay aya, Maray. Noong tanmat ka no ni Marituyang kaagan anay. Anya? Iso asaanan nga ungungtan ni Marituyang, tapno saanan nga ganlay. Ket no kastamot idiniinteng. Aya, kaya't mo asawan, agpada da iti sintomas. Wan, Maray. Awang nga rod ti virus ni Kabadong. Awan, Maray. Mamati ka kanya. Anya nga rod nga di sakit na. Amo kon dayta asakit. Makaakar, dili ka daw, makapatay. Sakit dagiti awan makukwarta na, Maray. Anya, Dagiti sintomas ti awan kwartana. Kasta nga men ni Entay. Papa na Maritoyang. Ay na, Maray. Agbirbiro kak man iti bulbulong nga iyagas ko kinibadong ka. Di mo lamay imbaganan. Adaman damagakan ka. Anya day ta, Maray. Song batam dagiti saludsodakan ka, Wan, Maray. Agsaksakit ka diti ulo ni badong mo. Wan, Maray. Agkakapsot. Wan. Maululaw. Nang runa anoong tak. Maulaw ka naw. Nalaka nga agungat. Ay, permay, Maray. Amom dagita asintomas. Ay, ijak nga ron mo, Maray. Sintomas dagiti awan kwarta na dagita. Ha? Kasta ngamin ni Inteng no awan kwarta na. No maminsan pa'y akat saan nga agtagtagar Ay na, kasta ni badong kaw, Maray. Saan pa'y nga umisaw. Wan, kasta ni badong kaw. Padasam nga ikan iti kwarta na. Kitaam no di agim bagadagos. Ha?
Dayta ti agas na, maray. Word, Maray. Tong palim ti ibagbagak. Agimbag adagos ni badong mo. Na, naimbagan kan ba daw? Ay katwan ato yang napigsa ka. Ay, nagbiitan. Nakaida ka laang itay napanak na kitsinda. Itatasim ang putak na imbagan kan. Apay, di mo kaya't ang nagimbaga kaon. Ay, kayat ko ah. Na, Naragsa ka kaon, ta naimbaga na kaon. Iso arumwarak man may, italaing manay. Paray! Kasla daw uray ma. Or-orayan ka, pare. Tapay. Aginumta. Ada kwartam. Hap. Na. Dito yaw. Kitaan, pare. Nagadaw. Nagalaam iti dayta kwartam pare. Saanin anasken ama amuwampay, pare? Isublim dayta. Amok akwarta ni tuyang mo. Saan niya gungit? Amok akwarta ni Marituyang dayta. Hapay, di mo kayat nga ilibre ka, pare. Jak kayat no di mo kwarta. Ha? Makabasbasol ta dita. Nagpailibre ako mamot kinitata ba daw ngang kay? Ay, saan? Di mo aramidan dayta. Ta saan na akwarta? Di panglibre na kuma. Anya? Wen. Pati dagiti in libre na idi. Saan na akwarta? Ay, Kwarta ni tuyang. ay madingaruda. Iso abinagaak adakas dyan aramidin na. Kunada ngagsakit ni tata ba daw? Isumod dyan magmagnay dyan nakabakla iti aradaw. Naimbagan siguro na. Abay, mapan agmula iti natingtab no ada kwarta na. inalam jay kwartak nga indulin ko jay kabinet niya. Ha? Ay, kwa, umatungaro din isoble. Kuna kunket at talaga si katiagal ala iti kwartak. Ha? Isoble ka, ta, kayat niya gungit ka. Oh, aday ta, oh. Agurnong kamot ay iti kwartam. Di mo ala ang tiyor urnungal. Ha? Agsakitak sama din, Oho, agtal na ka man. Ay,